اف باشور کردستانیه لفر هر چهار ورز دهنه دیتن لسریک ورز زوستانه ستاف آبور گشت و گذار آوه تایبت کت بوی برنامه ای دوی برنامه ای دا گشت و گذار لزوستان ده تدیتن لباشور کردستانی به جه نوین گشت و گذاری و به سرشت باشور کردستانی و پیگه وی تایبت به گشت و گذاری و حتی که بشید پیشوازی لگشتیار بکت لوی باشوری ده اخی تجر مزنترین هف که شاخوا شکاری یا آبوری میدانی امی لفر براوردی دنی برا دو جهن گشتیاری دا بکن لباشور کردستانی که لزوستان ده ندیتن اف جهک جوانا که درجین گرماتی گلکت نزمن گلک بخرابی روش ده تدیتن اگر سروبر یه بگرمی نه تا پاراستن اف یک لجهندن لباشور کردستانی هنه دبا جوی سرماتر بن جوی ببفرتر بن و جوی جهی ببلندتر جی به ندیتن ستاف آبور 2000 متران لسری دریایی بلند آنها برنامه تتا ریکورد کرن 3000 متران جبن ایکم بنگه آن پیگه کما سیاره و ترون بلن خواه لور بجهشتینه امهاتنه حتی که بگهی نویره یا پرا جمروفان بوچی و چاوان امی بکاربن جهندن جباشور کردستانه که بفر لیت هتا دیتن پلین گرماتی لی نزمت بن گشت و گوزار از زبستان لیت هتا دیتن امی وان جی تجی مروف بکن وکی وان یان جی اوی هر وکی خواه بطال مینن یعنی امی جدایت نیفبرا دو جهان دا بکن ایک جوان گشت و گذار لی تیتا دیتن جبر کو و برهنان لی هیا او گشتیار دناف دا دهن و دچن یک جی جوان دوینن بی گشتیار و دو با اگر بساعتان یا بدمجمیران جیان باخون و کنها کس دنافا بینامه و کامیره دا نه تو چیت و بینامه و نبرید اف گشتیار بون در بازدبن جبر کو دم یک کرته و جه گله که برفره و قربالخه که مازن یال ویره هی اما همان شیوازه پیشکش کردن برنامه لجهه که دیو کن و بزانن که چند گشتیار دی بینامه و برن و چند گشتیار دی برچاوه مکون جدایی دنی برا دو جهن گشتیاری لباشور کردستان بوچی لجهه که گشتیار هنه بوچی نینن دی برنامه آبور دا ام دی بحث کن خیر بین با برنامه آبور ازم بختیار عبدالعزیزی جبرکو باشور کردستان با قیران که مزن یا دارایی و آبوری توجبوی و ده پیشبینی کرن که سالان در باز بکه حتی که چاره سری جبوی و قیرانه بهت برچاف کرن پیشبینی ها حکومت لباشور کردستان حاته گرن که چند سکترک به هفرا ببنن جهگور که سکتر سامان سروشتی و پاترول لباشور کردستان جبرکو تاکانه جدر دروست کرن داهاتی بولیوی ولاتی به هفرا اف سکتره و ببنه جدر دروست کرن داهاتی و هندگ جوه قیرانه لسرملین حکومت و کرت تایبت و خلک سویل جی بلکو وره سوک کرن یک جوان سکتران که اوی رول خواه به ارینی ببینه به گوتن شارزا و بسپوران و پیشبینین حکومت و کرت تایبت جی سکتر گشت و گوزاری به همی کرت و بوارن خواه گشت و گوزار لحاوینان ده برنامه پیشوی آبور دم بحث کرن آنها دما گشت و گوزار لزوستانان چه پلان نو هنه حتی که حکومت بکاره به مفای جوی سروشت سپی یک کردستان ببینید و داهاته که سپی
بو باشور کردستان در روجاوا ایرو یا رش یا دارایی و آبوری به قیران نوی و لسر باشوری پیدا بکد. ئێمە چەند پرۆژەیە لە ماستەر پلانی گەشتیاری لە بەردەستمانە کە دەتوانین تێدا زیاتر گرنگی بە بواری خلیسکانەی سەربەفر و ئەو جۆرە چالاکیانەی کە لە سەربەفر ئەنجام دەدرێت بەڵام بەداخەوە بخۆت دەزانی هەندێک جێگەمان ئێمە دوورە دەستە. ئێمە پرۆژەکانمان ئامادەیە بەڵام بخۆت دەزانی ئیسtismار ئەوەی کەەوە بەرهێنان دەکات لەو جێگە دوورانە جێگە سنووریەکان و شاخاوەیەکان ڕەنگە بابەتێکی بڕک لە قۆناغی ئێستا ناڵێم زەحمەتە بەڵام پێویستی بە ئیشێکی باشتر هەیە لە بۆ نمونە ئێمە بتوانین خزمەت گوزاریەکان بگەینە ئەو جێگانە لەگەڵ ئەوەی کە ئەو وەبەرهێنە ئامادە بێ ئەو جۆرە پرۆژەیە لەوێ بکە بەڵام خۆشبەختانە ئەوەی کە لە بەردەستی ئێمە دەتوانم بڵێم ئێمە هەنگاوی باشمان ناوە لەو بابەتەی لە ڕێی کردی تایبەتەوە لە ڕێی ئیسtismarەوە کە ئێمە بتوانین ئەو جۆرە پرۆژانە بڕۆنە پێشەوە و بە فعلیش ئێستا چەند جێگەیە لە هەرێمی کوردستان هەیە کە چالاکی گەشتیاری زستانی تێدا ئەنجام دەدرێت بەڵام جێگەی هیوای ئێمە نییە ئەو دوو جێگەیە تەنانەت بەس کافی نییە ئێمە دەمانەوێت زیاتر پەرە بەو بوارە بدەین و بتوانین چەندین پرۆژەی تر لەو ناوچانە ئەنجام دەین یعنی بۆ نمونە ئەگەر من باسی چای گارا بکەم مستثمریە لە ماوەی ڕابردوو دەستی کرد بە ئیش و کارەکانی ئەو جێگەیە کە بتوانین ئێمە پرۆژەیەکی گەلوێت لێ ئەنجام بەڵام بەداخەوە بۆ هۆی ئەو زروفە و ئەو وەزع ئابووری هاتە سەر هەرێمی کوردستان کارەکانی ئەو پرۆژەیە ڕاوەستا و هیوادارم بتوانین لە ئایندێنێکی نزیک دووبارە ئەو پرۆژەیە وای لێ بکەین بڕاتە بواری جێبەجێکردن و ببێتە پرۆژەیەکی سەرنجی ڕاکێش لەو ناوچەیە کە بە فعلی جێگەیەکی گونجاوە لە بۆ ئێمە بتوانین چالاکی زستانە لەوێ ئەنجام دەین و ئێمە لەم ساڵیش وەکو چالاکی دەستی گەشت و گوزار هەڵماداوە چەندین چالاکی وەکو فیسیفاڵی ناو بەفرێ لە ئەنجام بدەین لە بۆ ئەوەی سەرنجی کۆمپانیا گەشتیارەکان و هاوڵاتی ڕابکێشین بۆ ئەوەی بچن سەردانی جێگە گەشتیارەکان بکەن و بۆ ئەمە بەستش دوو چالاکی گەورەمان لە بەردەشی وادارم بتوانین ئەو دوو چالاکی ئەنجام دەین بە شێوازێکی ڕێک و پێک بە هاوکاری لایەنەکانی تر بە تەکید چکە ئەمە پەیوەستە بە ئەو علاقاتی کە بتوانین ڕێکی بخەین و بتوانین ئەو جۆرە چالاکی گەورانە ئەنجام دەین لەو جێگانە. gelek caran li başûrê Kurdistanê ev pirse di serê kertê taybet û geştyaran û xelkê sivîl da di alûzît û di zivirît. Boçî li başûrê Kurdistanê geştyar li havînan zêdetir di murtahên derûnê wan yê rahet kiriye. Boçî li zivistanan hejmara zêdeya geştyaran bû hemî çiya û bilindahiyan li başûrê Kurdistanê naçin ku bi befrê spî bûne yan geşt û guzara zivistanan lê tête dîtin. Çi sinûrek bû dirûzbûn û gehandina geştyaran û geşt û guzarê li van ciha heye yan jî ne. An ku bi zimanekê dî girîngtirîn û serekîtirîn sinûr ku diber rêgirî li berdem hatin û çûna geştyaran û zêdebûna rêjeya wan li dîv pêverên zanistî nebûna çi tiştekî ye li vî welatî. Ji bilî ku stafê abûr yani bi tamamî li vir wênegiriyê diket û barnameyê tomar diket em weke geştyar niha li bilindahiyekê ne ku zêdey 2000 metran li ser riyê deryayî. Li vir em wekû geştyar me çavê xwe gêrand. Me dît ku bi sedan geştyar li vî cihî ne û rojane jî bi sedan geştyar qesta vî cihî dikin. Gelek cihên dinyên siruştî weke vî li başûrê Kurdistanê hene. Bi asanî em dikarin bibînin. Befir, çiya, dol, deşt, her cihekê ku pîver bît bû geşt û guzarê li vî welatî dihêta dîtin. Lê sinûrê ku dihêta danan bû geştyarî beriya ku em behsa sinûrî bikên bi pîverên zanistiyên aborî hiç sinûrek bû geştyarî nîne. Yani çend bilindahî bît, çend sarma bît, çend bilindiya be derece yan pileyên germayê bin, çend sextiya cihî bît, geştyar sinûra nizanî. Tenê sinûr ku bû geştyarî dihêta danan hebûna xizmetguzariyan û rahetê ye. Yani derûnawî divê li wî cihî rahet bît ew cihê ku ew geşt û guzarê lê diket. Li vî cihî
نمونهک جچیاین کردستانی کو بفر لیت تادیتن لفر خدمت گزارین هین لفر گشتیاری مرتاحه گشتیار هست براحتی که او صادقت کو دوباره قصد بکته یان بکسندی برد یان بیشید فرمون جه که گشت و گزاری هی به خدمت گزارین گلکن باش جهندن لباشور کردستان هین لش بر نبونا خدمت گزاریان بان صدان گشتیاران املویر نابینین و امیوی جهیجی بو هوا پیشان بدن یعنی هبونا خدمت گزاری و بجیان خستنا جهن سروشتی لباشور کردستان دبیتا باشترین دهات و دبیتا باشترین خال بو کشانا سرنجا گشتیاران و هینب جاوه خواهد بینن وی جهی ستاف آبور ریک دریج و سخت دکش و هوا که سخت دا گرتبر ام لسر ریا خوا بردابون حتی ام گشتن اگج سرکیترین جهن گشت و گزاری لباشور کردستان دوورز زوستانان دا لوی جهی به صدان گشتیار دهاتن دیتن چه خلک نافخوایی یک کردستان و عراق به یان جیه در و بیانی به لور گشتیاران به هفرا خوشید بورند لهن جهندن کدبد نزیک بن یان اگر لعالی دنجی بن لباشور کردستان وکو وی سروشتی سپی بون لبه هفرایی گشتیاران لد نگریا جبرچه و او گشتیارن دهاتن اگ جسرکیترین جهن گشت و گزاری زوستانی لفر چه گلی و گازندگ هبو و گلی و گازنده آوان جکه بو بارزان لفر به دهان گشتیارین بیانید هنه دیتن گلک جوان ج خدمت گزاریان رازینه گلک جوان جد بیجن هندک ج خدمت گزاریان که من و اگر جه گهور که جهک بتنی گشت و گزاری زستانی لباشور کردستانی بهت دیتن اف پستان آمازن آل سر جه نو ساجت هنه دیتن ده کمتر بیت یعنی بتر گلی آوان لسر و برهنان ده ورز زبستان دا لباشور کردستانی و گوتنین وان خواجه میوار گرین که هندک جوان گشتیاران مرحبا ام دم جمير دوغي هشتنا هفليري و ام جمو سلاحاتنا بتواهي جوانا خوشكيا بتايبتي چياي كوراي هوا چاوا سروشت باشور کردستان و گشت و گذار لفردید بله ام یکم جارتينا بدري بله زور جوانا گلک بدوا لي بله هندك آستنگي هنا دماكم رفدو خازه لچيا سر بكوا قربالغيه که زيده هيا و لي باش نهات ياري خستن افد دمكي دايك و تكيتن ما همويان جي هجمارا لسر دبتن ام لگوري هجماران تف بگرن و بكفن سراي لي خيزان و جوان همو تيكلي هفن لگوري جماران ناهي تحسابه جبرويجي قربالغيه که گلك زيده دروز دبل ويدري لي اگر بيري خستن از باورم ويدمه مالباد دزدتر بهن بو گشته نتنه جوان گنج گلک چیال کردستانی هنه گو بهتر گوه بدنوا و گلک باشتر ببی آنکوبری نهاوا به سروشت کردستان دزبستانان دا هایداری ورگتن بله اره ام دسانن گلک سروشت که خوشکل کردستانی هیا لدهوک گلک چیا هنه لسلیمانیه نبستنه لهولیره هتل و خارنگه لور هنه هین پترازینه یان دو هندک جماراوان کم به لویدره رستوران گلک باشن لیبله جهن خوزایی بباشی نهاتنه بکار هاتن اتو دکاری لویدره بنری اوه چیایه ام دزانن لدهوک سلیمانیه جی چیا هنه نبتنه لحولره خلق بتنه لدردورا حولره نایته ویدره لیبله لهمو پارزگهن دنین عراق مروف دکاره وان لویدره ببینه من بغداد لا بغدا و لا کەرکووک و لا هەموو پارێزگاوەکانی دیکەی عێراقەوە دێنە هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستان تاکە دەواازەیە کە خەڵکی عێراق بتوان خۆشی لێ ببینن ئەمە جگە لەو ئاسانکاریانەی کە هەرێمی کوردستان کردوێتی ئەو ئاسانکاریانە زۆر باشن بەتایبەت لە بازگەکان بۆ هاتنناوەی برایانی عەرەب ئەمە جگە لەو ئاسانکاریانە بێجگە لەوە ڕێخستنێکی ئەمنی باش هەیە لە هەرێمی کوردستان چونکو خەڵکی عێراق بارودۆخی ئەمیان زۆر خراپە پێویستیان بە ئاسانکاری و پێویستیان بە بارودۆخێکی ئەمنی جێگیر هەیە ئەو بارودۆخەی لە هەرێمی کوردستان هەیە هەمان ئەو بارودۆخەیە کە لە ئەوروپا و لە ئاسیا هەیە چونکو ئاسایش و ئارامی و هەروەها سەوزایی و تەنانەت بەفر و تەنانەت دەریاچەش لە هەرێمی کوردستان هەیە اللي هي اقليم كردستان گەشتیاری دەما زستانێ لە هەرێمە کوردستانê tevî got
گلک جهن خوش لهرما کوردستان هی لی باش لوان نافچیان گهداری ناکن باواکی باش و گشتی لی گهدانی نادن وان نافچیان و گلک جهن خوش هنه لهرما کوردستان اروپا جی خوشتر او نافچیانا گلک برفرهن لهرما کوردستان روشوان نافچیان گلکی خوش و جوان وک اف چای گل پشت تدبینه سروشتك قالك خوش لي هي بأواكي فكير زرمت بيش هاجر ليك جهدان اللي بكن وقالك خوش تربش شاي كورك ليك جهدان اللي نابه گشتیار لباشور کردستان کرد هنه بیانی هنه وکنها مدیتی که زیادتر گلیاوان لسرویه که هیا که خدمت گذاری و برهنانا گشتیاری به تایبت یا گریدای بزوستان و لجهن بلند دناوا سروشتی دا لسرمای هند بکیمی تندیتن شبر وی صدامه پستانه که گلک امازن و ایروس تاف آبور جیلوی جهیدیت کفتیا لسر جهن گشت و گذاری زوستانی به تایبت دوان جهن کو بفر لیواریا و درجن یا پلین گرماتی گلک نزبونه اف و برهنان الورت تدیتن بونمونه جهک جهن گشتیاری باشور کردستان او جی و برهنانه که تایبته آنکوشی کرت تایبت هاتیه برهمانین و هاتیه انجام دان اگر حکومت پلان دوم دریش بدانید لهر جهکی یا لهر چیای گشت چیای کردستان او دکارن داهاتی درست بکن و افشید به زیره که بردست و داهاتی که آسان با باشور کردستانش برکو اگر ورزی زبستانی تمام ببید ورزی هاوینی الپشت و او دهید بار بگوتنین خلکی شوی جانتر و پاییسشی تایبت وندیا خواه یعنی هر چوار ورز لباشور کردستان اوان گشتیاران ده اینی تا فیره اگر خدمت گذاریه که درست لی بهتا کرن و اگر درستی بهتا به دلیفه ورگرتن به تمامی گشتیار جبی جهینا راستن و جهمی چیان جهینا راستن اب جهک و حتی نها برنامه آبور لحات یا ریکورد کرن جهک سرکی گشت و گذاری بو به ایک جگرمترین جهن گشت و گذاری لباشور کردستان دهتا دانین گلک جه به سروش تاخواه و وکوی جهی هنه لی خدمت گذاری و راحتیا درونی یا گشتیاران لوی جهی لجه دیجی دیتا گرتن و تهتا دیتن یانجینه مره آخواه بردام کر ام چوین دورا بادینان گهشتن ناوا باجار دوکی و در باز بون جسرکی ترین چیاین کودکون ناوا باجار دوکی وک سنور چیای گاره بون لسر گوپیتکاوی به چندین سالانه کلا دکتاتوری لسر هاتیا دروست کرن اوی جملت کرد را دگو از ستم لسر وی ولاتی سپینم و از کساتیا خوشی لبلنترین جه لگوپیتکا چیایان لهنداوی ملت کرد دانم او سپینم لور مره آخوا گرت او چیای گاره دبیجنه لباشور کردستان لناوا باجار دوکه دبا وکه جه بری نها کما بحث لیکری هجمار مازن یه گشتیاران هاتبنه وکه وی جبفرس بی ببیت لبنابونا خدمت گذاریان ریاستاف آبور جی هاتا راوستاندن لور هیچ خدمت گذاریه که درست نینه حتی که گشتیار به هست به درونه که مرتاح بکن لفر تنانت ریوبانجی به درستی نهاتینا وکرن و هینت بینن کستاف آبور نگهشت شینوارن کلا زورداریه حتی کلی بحث بکت او مازنترین کشین ویجهینه هم بر جه برینها که گشتیار بخوارا کشابون خودی هم افریقا سفره که هم هاتین سیار سپین دارم پشتی هم هاتین مگود فرق چینه چیایگار هم هاتین جی طبعا هم کدین ناف خفصه را و هم گلک اویدی بوی ماینا آسه سارت مخرک مانا آسه تعداری ما درخستن حتی هم چینه چیایگار از سر اینی اویدیه بیره قصر خودی هم خر چینه ناف بفره را یعنی چه خدمت گذاری تو سانه اینه نویری که مرف خود خلاص کردن مثلا اول سارت چند آسه بون خر ما حوالا ما اویدی پاریکاری خلکی ما تعداری درخستین یعنی خدمت گذاری نینه ابد جمع حس که این
خدمت گزاریت که تایبت بتکرن بو بیرن خدای خدمت گذاری چه رنگ کنید اگه که چه کاری که همین چیه تلفری که تن همین توش خدمت گذاری بوده بس بو خلک بو نسبت گوره چه گذاری خدمت گذاری نه ناره که که سوره گله که موی نوسه خاله که موی نوسه چه خدمت گذاری چه رنگ کنید چه بسری داد تا چه دید حتی تو چه سری تو آبیاد خدای حتی هم چنره مگل عذابی تعداد سر کنید و سواره تو آسود سورش گله که توسه چند ماه به حتی سواره درفت خدای گله که بیا خلکی و حتی شو گشتیار دبیجن ام دکارن لگلک جهان لباشور کردستان جبلی سروشتوی سپی جشینواران جکلتوری و جگلک فاکترن دن گشت و گوزار دروز بکن دوار زبستانان دا و ایک جوان جهان چیایگاره لباجار دوکه زوستانه هاتی نشکیم دست قرار دکتاتور و دشمنکاری وی ملتی کو چندین گند شاروچکه اشپاره وی ملتی چند گند و شاروچکه جهت خوش و راست هنی هاد خراب کردن و کو تحدیک بو ملتی کرد او ربو سری کلا مزگفت سری چای گاره قصر زیر دانا نعنی کو ملتی که به خدا نمای و کسک نشتن بر هل استیو هف رکیامه بکد لیش خوش بختی خودی هر او جهنم خدا صوت و ملت جارکادی هات و بو خدا نف ملکی خو بس بید وی افریقا سر حکومت هرم کردستانه کو جهت صید گشت و گذاری چندین فایده جبت یک نشه خلکی بدت کو ها قراله کی اوش ملت پاکستان بو و لی خدان ملتی لی بو نف خدان و او نما او نشانه کا تراثی دشمنکاری نشه عالمه کی بدت دو خلکی ما کو گشت و گذار خوشیله ببینن سه بیتا آبوره که بربرک آبوری بو و جاندنا یا آبور و دوره چندی خلک اشکال ویره وکن اللي خشیلانگ بینه چیکن داورز بینه چیکن بیتی حکومت بیت که مازم دتش کرد دیکتاتوری و تیم و سوویتی امریکا بچاوت خود بینن قرار السداره دای و کردستان یا ود جیتو جرا کو دیجینگا خو ود جینیتا بیت دهاتش یعنی برزان خلک سیویل گشتیار دویژن الوی جی به تایبت لباشور کردستان گلک چیا هنه بفرلید بارید سروشتی که سپیل زبستانات دادیتن الوی جی به تایبت دیکتاتوریت خواصفان بود جبرویه که دو پیام لپش خدمت گزاران حتی بگه وی جی یک جوان امی نیشا همی گشتیاران بدن و که ملت کرد کو ستم نشیا لسر کردان فرض ببید دو امی بشین دهاته که دروز بکین و بجین اوه ما دهات چه کرد و پارمش گشتیاری ورگرد خدمت گزاری جی مگهاندن پیام خوال پشت همی جی مجگلین بیانی را گهاند کل ناوا کردستان جهستم نینه بلکو اوه پیگه که آبوری و ملک پیگه آبوری جی تنه بو کردانه یعنی خلک سویل جی و صادوی جید نها امیل چیایگاره اوه جی مجدسته چند گنجه که کری که بی مولت بی استثمار آنکو برهنان بی پلان حکومت بی پلان کت تایبت یا هات دانان و تنه اوجه خوشگذرانی لوی چیای اگر بهت دیدن لداوی هم گهشتن و انجام برنامه خواه آبوردا بریا کو بشیوه که میدانیانه ام شکار بکن کو باندورا هری مزنیانه بونا خدمت گزاریان لسر سکتر آبوری و به تایبتر جی لسر بوار و سکتر گشت و گزاره و که دروست کرنا داهات و در یک سرکی بووه که باندورن خراب و آستنگ جبو دروست کرن و گهاندنا گشتیاری و گشت و گزاری لفان نافچهان لبلنداهیا چیاین کردستان دروست کرنه بله ئێمە پرۆژەکانمان ئامادەیە هەموو ئەوانەی کە لەبەردەستمانن بە دیزاینەوە بە جێگەوە ڕێگەوە دەتوانین ئێمە سود لە مستەسمەرین خۆمان وەربگرین بۆ ئەوەی بتوانن پرۆژەی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان ئەنجام بدەن دەرفەتی باشە لە بەردەستی خەڵکی خۆمان بتوانن بە خۆیان ئیستثمار لە وڵاتی خۆیان بکەم هەر چەند من ئاماژەم بۆ ئەوەی کردی چونکە ئێمە ئایندەیەکی گەشتمان لە پێشە لەو بواری ئابووری و دەتوانم بڵێم ئێمە لە هەموو بوارەکانی ئابووری سەرکەوت و ترین لە وڵاتانی چواردەوری خۆمان و منتیقا ئەگەر بتوانین
ئەگەر بتوانین ئیدارەیەکی جوانی لە بۆ بکەین ئەگەر بتوانین پلانێکی ڕێکی لە بۆ دابنین ئەگەر بتوانین هەماهەنگی و ڕێکخستنێکی جوانتری لە بۆ بکەین بە تەکید ئەم بابەتانە زۆر گرە ئێمەش وەکو گەشت و گوزار پلانێک گونجاومان هەیە و جێبەجێکردنیە باشمان هەیە بەڵام ناڵێم ئێمە هەموو شتێکمان تەواو بۆ و کەم و کورتیمانیا بەعکسەوە دەتوانم بڵێم کەم و کورتیمان زۆرە ئیشی زۆرمان دەوێت بۆیە ئێمە پلانێکی استراتیژی و پلانێکی ساڵانەمان داناوە بە جهودی هەموو لایەک بە تایبەت سەرۆکایەتی حکوومەت و بەڕێز وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار پلانەکەمان دەڕاتە بواری جێبەجێکردن و دەتوانین ئەم پلانە زیاتر پەرەیشی پێ بدەین و هەوڵی لە بۆ بدەن بۆ ئەوەی بتوانین ئەو کەم و کورتیانە زۆرانەی کە لە بواری کەرت و گەشت گوزارە هەیە چاکی بکەینەوە. به هەوڵدا بەڕامێ ئابووری vê hefteyê em du cihên geşt û guzariyên bihêz li Başûrê Kurdistanê ji bo geşt û guzara zivistanê behez bikin. Yek ji wan ku bi temamî jêrxaneya wê ya aborî yan jî weberhênaneke durust lê hatiye kirin lê ew jî ji aliyê kertê taybet ve lê hatiye kirin. Cihê duî ku me xwast em bigihîne lê heta dawî دلیوه جروجی کو ام بکاربن وینه بگیرن محاول جدیدان کو ام بگهنی ام نگهشتنی جبر کو به تمامی ریک یا بستیه و که هند بینن حتی هاجی گشتیاری حاول دادن بگهنوی جه گشت و گذاری کو دیگه و باجار دو که لور قصر یک جمازنترین ستم کارن چرخ 20 بگوتنی شارزا بسپوران لحاتی درست کردن آنکو بوی جه که گشت و گذاری یه گلک بهز لدور آبادینان و لباجار دو که نبونا خدمتگزاریان حتی نهاجی گشت و گذار و گشتیار به تمامی و به درستی و راحتی هبونا خال ویره نابینن نه حکومت خدمتگزاریان درست گهاندی نویره نه کرت تایبت آنکو بزنزمانان سرما خال ویره خرج کریم اگر به صدان نبن به دهان میلیاردر و میلیونر لباشور کردستان هنه که سرمایوان گلک مازنن لی گلک بکیمید هدادیتن که سرمایه دارک پارخواه لجهه که وصا خرج بکد حتی که گشت و گوزار چاوان لحاوینان هیا وصان لزوستان جبه تدیتن و اف یکاری ندد یعنی اف حسانترین خدمتگزاری نا پاقش کردن ریکیه بوی جی که خدمتگزاری دی بیت داهات کاچاوان لحاوینان داهات دروز بیت لزستان جی وصا گشت و گوزار و گشتیار حزدکن لباشور کردستان بن لینینه ام حتی داهات که دروز بکن پلان خواه جدیدر بکن و به جه بینی ندارشتنا پلانان تنه بس سرمایدار دوید پاره خرج بکن و خدمت بکن حتی گشتیار به نویره یعنی سنور تنه یکو بو گشتیاری تهتا دانان نبونا خدمت گذاری و راحتیه اگر نه هیچ سنورک بو گشتیاران نه هتا دانان و هر تشته که سرنج راکش بید بو گشتیاری دوید خال کو سردانایی بکد و خرجیات تاب کد بو مج دوید دهات او انجام داویه یه برنامه آبور بون به گرمی دنافکش و هوا که سارده تا آبور کدن هر شاد بن بچین ترون بلین خواه در بینیم